Om Swastiastu. Ring rane mangkin idaga pacang melajahin indek kruna wilangan utawi kata bilangan. Sedurung lanturang ring untang bepelajahan, ibu jagi metaken. Napi ke alit uning napi nike kruna wilangan. Kruna wilangan inggih punike kruna sane nyinayang akeh utawi akidek pupulan barang-barang sahananing maurip wiadin laksana pekaryan. Imbe nyani minekadi kruna dase, akid, asipa, acekel, miwah sane lianan. Kruna wilangan presida kepah doh nenem inggih punike kruna wilangan ketekan, kruna wilangan gebogan, kruna wilangan pahan, kruna wilangan tenjanten, kruna wilangan pante, miwah kruna wilangan pepasten. Sanika pertama inggih punike kruna wilangan ketekan. Kruna wilangan puniki sekadi wastane keangen metek utawi yang bahasa Indonesia menghitung. Wilangan iki sekadi se, dua, telu, papat, lima, enem, pitu, kutus, sia, dase, miwah selanturnyani. Sane kaping kalih kruna wilangan gebogan. Kruna wilangan gebogan kruna wilangan sane medue aran niri-niri utawi carane nyambatang mesiosan tur sampun ketah pisan ke anggen. Kruna wilangan puniki ketahipun keucap utawi kesambatang nganggen lengkare nenten wilangan ipun. Sane ngranjing gering kruna wilangan gebogan luwire 3-5 wastanipun pesasur. Petang nasa 5 wastanipun setiman. 5 wastanipun seket. 7-5 wastanipun telung benang. 150 wastanipun keroblah. 175 wastanipun lebak miwah sane lianan. Sane kaping 3 kruna wilangan pahan utawi bagian. Kruna wilangan pahan puniki buyeje ke surat antuk angke. Sakewanten ke surat nganggen aksara. Sane ngranjing ring kruna wilangan pahan luwire apa hempatan, atenge, atugel, apa telu, asiba, miwah sane lianan. Sane kaping 4 kruna wilangan tenjanten. Kruna wilangan tenjanten puniki akeh nyani nenten janten utawi nenten keni antuk ngwilangin. Ketahipun kesurat nganggen kruna utawi aksara. Sane ngranjing ring kruna wilangan tenjanten luwiripun abede. Inekadi nasine dipayuke enu tuah abede. Abede niki nenten karuan mungkin jakeh nih. Abede yang manut ibu sinah melianan sarang abede manut tamboikun. Imbe sane lianan abanjar. Minekadi abanjar ajak ke demonstrasi di lapangan Putan Badung. Abanjar niki nenten janten akeh nyani. Minekadi Banjar Tengah. Abanjar nike wenten jasata. Banjar Klodan. Minap sareng samas. Sinah kruna abanjar nenten janten akeh nyani. Imbe kruna wilangan tenjanten sane lianan minekadi begeh, liu, aketek, ombeh, agetul, akit-kit, apaso, miwah sane lianan. Sane kaping 5 kruna wilangan pante. Inggih punike kruna wilangan sane nguningayang indek undagan utawi tingkatan. Sane ngranjing ring kruna wilangan pante inggih punike ekan, dasan, tus, peon, laksan, keti, yute, bare, ingel, begong. Sane pine untat kruna wilangan pepasten. Kruna wilangan puniki akehipun sampun pasti.
Ketahipun kuna wilangan puniki serahine ke anggen sareng kuna krune sane pakilitanipun ring suang-suang kuna wilangan. Sane ngranjing ring kuna wilangan pepasten duwiripun A akit. Sane preside ke anggen akit minekadi sampi. Ibape ngelah sampi A akit. Niki sampun janten akeh sampinyane wenten kekalih. Aukut. Sane preside ke nikang aukut, maka sami sane yening kepeteken nike maka aukut ke anggen. Minekadi siap aukut, bebek aukut, kucit aukut, miwah sane lianan. Abungkul. Sane preside ke nikang abungkul, maka sami sane wangunnyane bulat utawi bunter. Minekadi taluh abungkul, sumangke abungkul, nyuh abungkul, miwah sane lianan. Imbel kuna wilangan pepasten sane lianan minekadi tikeh abidang, sandal apasang, busung amunjuk, wayang akropa, lontar acakep, biu aijas, tieng akate, bas ajumput, sang apesel, miwah sane lianan. Sane mangkin mangde alit tata sering daging pepelajahan rene mangkin ibu nunas urat yang napi manten sane wenten ring jero griye pondok puri suang-suang laris uningayang nganggen kuna wilangan sane patut rahajeng melajah. Wantah asa punike pepelajahan ring rene mangkin dumugi alit presiden ngresepan. Sane mangkin puputang ibu antuk para mesanti. Om santi santi santi